yabigambo byaba nayogeza ha mukoro gukhendera rutayayo rwa bishop ba Western Uganda omuraka barugumaze ebiro bitano ahambuga nkuru za diocese ya Kabare. Perpetual adoration. Open and let the people go direct. But to get Christ, come and see the man. But this was in the midst of isolation and rejection. We are in the Tunge Chomkazi at the Nukaya in Kaba. Our Christ here is the Chomono God. Mtumayabu yata katua. Kushanzaza kama wa Kristo turebe obuhereza bwitu bututa turebe abakristo betu balibata na bezo kurugalo akashatu babisha kubona batwiraha yahiga abakristo kwatanisa bakakunda nanko ku Yesu yabakunzire. It's not a mountain. Obuhereza wekerezia obuhereza bwitu journey with, listen, be available, and to reveal the message of Christ so that He warms up their hearts. Oleke kuanza kureba heri yeka yawe ekibanza kyawe kusema sente ahari muka yawe wokubanza kuteekateeka rubaza okukorota sente okazitomusaho okazitomubanka zikayambeka yawe. Omukoro gwahikwaho abantu nyamwingi ab'ebyobutegeki hamwe n'abiikiriza. Omuganda abanyamyogo by'obwegesa mu district ya Kanungu bashaba kwongera amaano mu kutungura omutindo gw'ebyobwegese omu district egi. Okushaba okwahebwayo omuhwezi wa RDC omu district ya Kanungu Zefa Mugisha aha mukoro gw'okusiima habwo okukora kurungi ombebuza habwa St. Teresa Girls College Karkata ahari St. John's Chihi Catholic Church omu town council ya Chihi district ya Kanungu. Ngano nagenda mu kwasi sime Ruhanga gukora je kwishomero yitu ya St. Teresa. St. Teresa Girls College Karkata kugira ngo buryo omwe twarugahirizo ayeshujwe umurimo gwe gukora je haza yategesaje muno yajya mutaba abigirashi. Sister Chokusima Petronira mukuru wa St. Teresa Girls College Karkata nagira ngo utaruho rukusharura ebyatabebere nuko kwehanangiriza ab'ebyo butosha okutamwa amani. Manya tori kubasa kujesha ejo tabibire kandi tori kuiza tunga ejo tahindekire Gwena menziti wasili ya mkaga na wasili ya gatano bakakoraje exam yabo ukujira ngokuba bingana kandi okora kurunzi kwitu tabwito kitu kabana twenka na bwa support yabegesa bitu abegesa ndo supporting the students a lot kind of way discipline wise abegwa Karkata bine msomirunzi kandi suchiletaho enkwatagana na cooperation stuma bana ba excelling well. Ngashakwa Nelson ahimbisibwe na Hweza Wilfred.